Jibailevek ule politics le Thu Thar Thlirna episode somli panni na kan lo thleng le tarek mai in zawain kan lo lom chu vena chanchinthar thlir zauna kan han dei ma sak tur chu Israel le Hamas ai oten Qatar ram khop pui do ha in ram na thei dan tur ngai tuin biak na nei mek zela a ti lai hian Israel Prime Minister Benjamin Netanyahu chuan mei di som ni thole ni thlenga anin biak na ma son na lo ni chuan an ram ai ote chu ko ho mai an du don ni na soya mei ni som pakwa thotan ni khan Israel Prime Minister hianin thole ni thleng chu kan ramai oti han sela amaro chunin biak na hianin ma son na te zel ni lo chuanin lo ho to mai se ti te pokha lo soya ti chuan mei ni som ni thole ni in biak na te chuan han chun zom le amaro chu he anin biak chun zom na zela hianin an thu han rel felabo khatiang chanchinthar lutuk mutura lo ri lo ni ti chuan Israel le Hamas te in biak na hi thleng turam Qatar ram Prime Minister Sheikh Mohammed Al Thani point mason na thei ri lo ni na soya a chan po heng ram pan ni Israel le Hamas pol te hianin in rem thei lo na lian tak an neya chu chu soi fel har tak ni in a soi ve baka Qatar rama Israel le Hamas te in biak na han nei mek lai me ni som pakwa tho thanit lai khan Israel Prime Minister Benjamin Netanyahu chuan Gaza a than puina lir thei tlan lu an phal tur thu aron soi chuak ta thuta Israel lam hianin Gaza a tranpuina phurlu na tur truck pakwa te kha Gaza an tlan luan phal tin an soya amero chu UN lampangina an soidan chon heta truck pakwa tlan luan phal jinga panga te chau hianin Gaza ram ri pelin Gaza an tlan lut ta dang pali te khan la tlan lut lo nin an soi ve boka ti chuan hetia Israel Prime Minister ina Gaza tlan lut tur tranpuina motor te tlan luan phal hi thlan ni chuang zet Israel in Gaza panna lamlian andan nuatan puina lir thean lutir le na masaber alo ni ta a heng lir thei te hian in atlang pui thuin no te chote no pangten chothan ei thei na turan mu thei na tur lam thil ten phur nia soi ani bokani UN Humanitarian Office thupong tu Jens Larkia chon truck zavel bor Gaza lu phalna Israel sarkar hna an dil chu a hlotling ni in mei ni som ni thole ni khan alo sei vele boka ti chuan thotan ni lama khan truck pakwa te tlan lu phalnan pe ti chuan za velbor phalnan han mula chuan za pakwa velbor chu an tlan lu thei to don dia soi nia hei hi kan ron sei to thina kan video masalama po Israel hian Hamas te laka anlung oilo na le an be pui thlak na zela khanin Gaza tlan lu tur lir thei ta kha andang chata ti chuan he andang cha hi cholkar som pakhat zet ani to a chu wang chuan Gaza hian tram atlat to nia soi nia UN lampang thupong tu te pui chuan an han soi work pa Gaza hian in tranpuina lir thei te tlan lut lo ani chuan in Gaza Palestine mi pui te kha chuan in tram le thi an mabak to don ni ti te pon an soya ti chuan United Kingdom te France te Canada te chuan heng ram lian do pathum te hian in thu chuar in trom siamin me ni som ni khan thu chuar in trom an ron ne chuta chuan Israel in Gaza be chun zom zel chu anti top lo ani le tranpuina lir thei Gaza tlan lon khap zel dor ani chuan heng ram pathum te chuan Israel la kan na taka malak an tum tin anon soi mo maya hey United Kingdom te poi Israel tran thin lu tu khania Israel soi sel tu an ron tang tatlat mai ni Israel Prime Minister Benjamin Netanyahu chuan heng ram pathum United Kingdom France le Canada tena thu chu in trom anon siama Israel dem na thu anon soi hi aron chang leta Hamas sur fiak te laka Israel in ral da wat ti top tura ron ngen tu te hi nikum October ni Israel in be anto na sat lutuk kha Palestinian te an tran lut wanga thil thlenga nia chu wangin heng ram pathum tena Hamas te thlawanga non hau hi Israel tan chuan apoi mai ba ka poi khoi na lian tham lutuk Israel in a ton pha chu ba ka chu mi kai hnoya chuan vai van duin na satak an ko chuak zok ni in a soi bakani he Israel Prime Minister ina a soizel na hian Hamas ten mitang kol te ron chwa se an ral thum te tung se an roi tu we poi khoi thin tu te hian ram chwa san se Gaza chon ram ne lemona om thei mai don ni in a soi baka eng nam mai in tu na Israel laka ti tura an be sei hi an ti du lowang ti asoya Israel chuan ram ven himnan a be chun zom zel dona ne na pum hluma chan ma lo chuan aram ven him nai thok zel do na chu chu ati tur bokania heng ram aron soi sel tu United Kingdom te France te Canada te poi hin Israel din muna hending veta sela tuna anron
beisei ang le titura Israel an ron duang hi anti bik lowang ti in a chang le tanin na takin Israel Prime Minister Benjamin Netanyahu hian heng ram pathum te Israel anon soisel na hi a pompui lo thu alo soi thar vele boka Israel tena Hamas te an pe thar le na hi kan video masalama pokhan kan soito kan han sainon leanga Gideon chariot ti mingin operation ming hi an wa chu Bible khan Gideon kha kan rianga ral do michak ani kha Gideon ming kha tun he Hamas te an be thar le na hian a minga tanan manga awm zia chu Mizo tong chon han soitai la Gideon na indo na sakor to lai lir ti na Gideon chariot ti chu ani ti chon me ni somni thole ni khan Israel thlo theina ten Gaza an be chun zom le chu ta chon he an va be na hian Palestinian mi somthum pariatan borala ti chuan chanchinthar thren khata chuan mi za chuang an boral ni te pan an soyan Israel sipai ti hian pe puan thak zelna hian a malamin Palestinian mi puite mun him lama in thiar film turin an shirlok thina mun tam taka Palestinian mi te hi sahim na zong an wak tara an ni Palestinian lampang soidan chuan Gaza hian mun him tak tak pom chung lo Israel sipai tele in do thlo theina ten anon bitum theiveka khoi po hi panila ikan tan hian sahim na tak tak om chung lo ti te poin an lo sei vele boka Israel hian in kan soito an khan heta Doha Qatar ram khopuya Hamas te nena remna om theina tura in biak na an nei mek lai hian an be pui thak he Gideon chariot operation hi an chun zom zel an chol san chung lo ani ti chuan tu na hian Hamas te hian in Israel mi somnga pariat an lakol mek nia soi nia heng an mi kol zinga somni pathum chau hinung damin an om to a bak khachu an nunna an chan to a chu wang chuan an ruang ta kha Israel sarkar hian run thon leta Israel kutap te to tur khan an ngena amaro chu hemi Hamas te hian Israel du dan hian zom lei thei bik lo ani ti chuan Hamas pol te po hian fing thiam riawa an mitang kol te hi azawaya chodu big lovin tun hnai lok khan kar masa lok khan mitang pakhat chen ron chua ti chuan tuna hianin khatiang an mitang kol an lon nungdam zinga somni pathum te ba ka anun na chan dang tek kha avain somnga pariatan lakola hei tak Israel karna dan mangve thung pokani an mitang kol te hi khatia voi khatan chuat pup chuanin Israel hianin Hamas te laka leilen nakha nasale zul zok te buda kalpuyang tian lauve te pon mai thea maro chu Israel sarkar ro chon Hamas te hian thudel kil le in tiam na nei mi lo na mitang kol zong zong Israel ko ta non hlan vek to turani an tian tang marpa ta chung chu Hamas te nan ti du lo wangin nasale zul zok in be pui hin thlakani tin zan tin an bom ul reng me ni ti chuanin hetiang ang hian Hamas te chuan an in dor na hin an soyan tiam mitang te hi voi le khata chu puk lovin mitang pathum kan ron chuanga thlani chung in ka hai om box se ti te khan ron soya Israel sarkar pe chuan hei hi pom theilo hul holani mitang somnga pariat an kol zinga pathum le kron chuang te kha chu Israel du dan len be seng pon lo chu wang chuan in rem na konga anin dor ton na khan mason na om lei theilo ni khatiang ang kha Israel sarkar tan chuan an ron chodu lo chun na sale zul zoka be chun zom khan tuma Israel Prime Minister tele an Defense Minister ten an thu soina pe chuan Hamas te hi tuile khombol le van sanga tangin kan pe yanga ti chuan Hamas te kan noi chimit vek ton an ti bur to me ni khang ang khan ya tin hemi Palestinian ten na har satna an to mek chung changa hian UN Office for Coordination for Humanitarian Affairs alam toya OCHNT thupong tu Tom Fletcher chuan in BBC tena an interview na Israel in Gaza kong puya dan cha zel chuan dar kal somli pariat chungin Palestinian no te sing khat sangli chung an nun nan chan thei to tina soya hei hi at soidana chuan ei tur thale no te piang hlimte no te sente en kol na tur kha Gaza hmuna hian eng baum to lo wangin Israel hian in kong puya dan cha lam liana dan cha hi an ron hong ngei to turani ti ang khan soya amaro chu hemi Tom Fletcher thu soi hi chanchinthar lokhom tu than khatele an ba ni kom tu BBC ngai te pon asoi urlo tuk te nin an ngaya tin asoi dan tang le chuanin Gaza hian mihring panga zela pakhat chuan eitur an tla cham to nia soi ni boka drama tlan sa ani chung ni Israel lam ero chuanin mana February thla in ka hayan han nei zok chung khan Gaza hian tron puina eitur lam le dam doi lam lir thei tam takalu ta chu wangin tram han ma chon thut turabo khatiang ang thil tlak cham lian tham lu tu kha om lowang tiangin an tang vetlata tin kan ron soito thina Israel hian in tuna hian Gaza hian lir thei te an tlan lu tir hian an control an check fel vekanga tikhan chu ba ka Hamas te na khang kha rem changa lo lovea
in thum thar nan te in cho nun nan te le eitur ne nan te na khami Hamas pol te nan mang tur kha Israel sarkar hena do lawa chu wang tak chuan tran puina thil sem na tur tan po hian Israel hian kem te sanga chunga tang chuan in tran puina mi puite eitur le dam doin mo te khan pe chok to don nia ro man na te po ama ro chu hi ti hlot le ni lawa chu Israel na ro man na tharber an nei nia chu wang chuan mi puite khan tram lo na turin Israel sipai te en kol na hnuai tran puina seman to ang tiang zong te le US company private company te chung ti tur chuan in an royanga US poina chunga nan tho tur thu chu an President Donald Trump po khan karma sa a Middle East atlona po khana soi chok nge ni kha chungte chu Israel le Hamas te inkar chanchinthar ber kan mu thei te chun ya ti chuan pani na chuan US President Donald Trump chuan me ni som pokwa thotan le khan Russia President Vladimir Putin a chu biak thlat nai na bia hen in biak hi darkar ni chuang zet anin bia ti chuan Trump chuan anin biak zo hian social media man than truth social amata khami company ina social media siam chu truth social atang khan anin biak chung changa hian thu chuaron ne chu ta chuan Russia le Ukraine te chuan in biak na ma theng perin an nei theng atia a soizel na chuan pop Roman Catholic ko fran roi tu pop kai roi na hnuai in rem na zong se anin biak na hmuna tan po Vatican khopui in ka hai na hi nei dan tur zong se a tharin thu te po soitela Trump hian Russia le Ukraine ten rem na konga hian tlan chiat atum lo thu asoya amai ro chu heng ram pahni Ukraine le Russia te hi anin phan hiama an thin lung sak tlat khi nge ni anti danglam ani lo chuan ke chu eng tik khemo huna chuan ka thlo bo san tonga an du angin thil kalpui dun to mai te se ati tel bokani US in na hetia Donald Trump pan tlan chiat san mai atul hun te po ala thleng tia soi hi Ukraine hi tan chuan a poiviu thei dona zona thei ta chu US in na in rem na chungchanga a phatsan a in rol tum to lo angte lo ni ta sela Ukraine hi tur zo kan ni dona chan chu Ukraine na ral thuam le khang angchi poisa a tran puina an don tam per hi US atangin an ya chu wang tak chuan Ukraine tran puina US na pek thin khati top lo ni ta sela Russia he duangin an do thei to don lo ni chu wang chuan Trump pati in no do tum thom ang deuh khatiang in rem naum thei lo chuan Ukraine tan hin a poi em dona tin US in ral thuam lama tran puina hi ati top donem khatiang chi ta po khal lo in hnuk dok ta se he remna palai na an thona konga zia lowa lo in hnuk dok ani chuan Ukraine tan chuan in ngai tu thiam ta po harvio don ani tin helai hi Russia tan advantage ingeni an tan hlok na lo nu ve thung dona Ukraine ram te chuan mania lei thei lo ram dang tran puina mamo Russia ta po do me kan ya kha wang tak khan Ukraine tan chuan in US ain thir fili mani lo chuan poi em don ni ti kha war taken kan sei ve ania Donald Trump hian president a thlan tlena ni tir nikum December thla khan darkar som ni pali chungin Russia le Ukraine in do hi ati top thei tur thu asoya arin ai chuan remna siam hi lo harsa ni mele tuna khami Russia President Vladimir Putin a biak thlat na manga han biak zo a thu soina reng hian US hianin kan ti turang palai na thei to pen kan chuwa ma se heng ram pani ti hian in rem na kong hi an du amo an du lowa khatianga nga man la ton sela ni chuan an omin te se tiang tong kom te kharon nei ta Trump pa hian an han vo punga thil ti thei ber ni taka dar kar som ni poli chunga kha in do na kha ati top tur thu soi kha dar kar som ni poli chung hian ti top thei ani lo ti hi ra chiang ta viau men ni chu ti ta po ya soi thei ni hei yan khami na chira kan ron soi pop kai soi na noya in brem na te zong set te khati tat deu ta ni chu wang tak chuan Trump pa hian Putin a hi adu angina control hei thei lo mani chu tiang te point soi thei ania ti chuan kar masalama Middle East atlol na po khan a soi chu Putin an kanin bianga ti chuan in rem na hi aom thei chawang Zelensky le Putin a te chaw in biak hi tok lo tiang chi tong kom te khan ya Putin a meu po chu biak hlat nei na han bia ma se in rem na a thei ngei tur thu kha engma thu tiama mo soi fel khan nei chong silo chu wang chuan CNN hemi US a chanchinthar pong dor tu zau ber phei chuan in he in biak na hian Putin a chak jok an ti ni CNN chu Donald Trump patran vak lo tu ten ni wangin heta hianin an ron engeni an thu ron chua khanin Trump pa hi chuanin he thila hian hne na changlo zoka Russia President Vladimir Putin hianin
Trump hi rem na konga amamo tlem thu alo shil ani ti zokin hey thil nge yom deuh zong khan CNN lampang hian anon puang in anon ziaka achung te chu a khem CNN lampo an ngai dan pakhat khan ni ve maya engpo chu ni sela Russia le Ukraine in kara hian yemi anin biak ni US president le Vladimir Putin anin biak zo hian chanchinthar lokom tu te ma Putin a chuan Russia chuan he in rem na kong an zon mek na le an ngai tu mek na hian an tran mun chun ti chianga he in boina hi kan chingfel tak tak dona in biak na te in ka hai te kan soi dona ni chon a boina bulber hi kan chingfel phot a tul ti in soya chuta Russia lam tran chan le Putin a poina akar ngar hi chu I king Ukraine na I Russia lakat chana hlau ram province pali Donetsk te khang ang chi ho kha Crimea te polo ni veka nga khang ang chi ho kha Russia sipai te hian opse chuan Russia thuni in huai omse amo independent ram ni sela king ho ram zong zong ke chu Russia control thei thun huai om thei vek turan nia chu Ukraine hin a phal ngai don lo ni Ukraine chuan an ram nia chal ngar amar chu chung ram a cheng te chu Russia tran tu ten ni thung ani khang ang kha anin rem lo na chiang tak ania chu mai ba ka Russia ina an phut le pakhat chu Ukraine hian nari to zoma tum turani lo ti kha an tran chana ningar gara tin Black Sea tui fin ret apo ni khang ang a khan remna le mon na a zel thina tur chuan European ramte le NATO ramte azom tu ramte sipai khang ang chakna kha long in do long te Black Sea khan an du zelen takan vei turani lo chu Russia tan a him lo ni ti kha an tran chana ni vetlat bokani chung te ni wang chuan in rem na hi a ol sam lo mel riu ta rem na le mon na om thina tura malak tumna kong sang oma kan soi to ang khan kan video ma salama pho kan soi to a Turkey ram khopui Istan bula te po ram pani ten in biak nan ne ya amara chu anin biak na khan imitang in thleng bak chu thu chiang engma han soi felan nei theilawa ti chuan US lam point thei to pin ma an la US President Donald Trump pachok po hindi lawania and Vice President J.D. Vance ate and Defense Secretary Marco Rubio te pon hein do nei kanin do na ni lawa US sina kan ti thei chin chu kan ti amaro chu kan ti thei pialam thil hi oman ni ti te pon ron soi chok ve to bakane chu wang chuan Ukraine le Russia in do ti top na tur bo hanin ka hai khatiang chi kha arem lutuk lo ri te po hen langa US President Donald Trump hianin Putin a biak zo nu a hian Russia President ngai dan telanin biak na chungchang te po hi Ukraine President Volodymyr Zelensky kha ashil vele poka chung ang te chu nia heti mek lai hian European Union ram te chuan le UK te chuan in Europe ram sarkar lian tak tak te khan Ukraine du dan anzom tur le Ukraine chu an thlop reng tur thu te po an soil ve poka ti chuan Zelensky po hianin he boina chungchanga chingfel tur chuan Ukraine hi engeni min kan ngai than lo he boina ron siam tu le he boina ron in chuana ron siam chuak tu bulpui ber chu Russian ne an ho tu pa Vladimir Putin hi min ma support ro ti kha atan ngai da tang ngar pokani chung ang te chu ne Zelensky poi huai ve khopa khang mi ram dang tel puina tel lo Russia do hlei thei si lo hian tan pui tu anei tha ti hian tria chu wang chuan Russia la ka tlom mai hi lo tum ve boxi lo wa chung ang chu an mutan te chu ne ram le ram hanin dora in rem na om don chuan an du em le ama an lo in rem lo na ta kha chin felani don chuan engamani thil kalsan mo phal rai de te pon ne angai dona kha Zelensky hina phal big silo ni chung ang te chu an din huna nia khir chho viu ani ti chuan kan chanchinthar thlir zauna a pathum na chuanin UK United Kingdom le European Union te chuan me ni som pakwa thotan ni khan in rem na siamin European Union ram te chuan United Kingdom ti fin ret hom chunga sanghaman longte an kaltir chun zom zel theyanga ti chuan UK le EU ram te hian thlai le sa tanga siam chu te po ram ria khatiang sum donan kalpui in enfia ngeni check gate kaltlang zel ngai ang chi takha I check gate ta in enfia na rei tak tak om thin te kha ti tlem te po anin rem ta ati chuan hei ba ka hian carbon lama sum don na te
ram ven himna security lama tho ho dan tur te po an rel fela UK le EU te hian in enga tinge in rem nan nei kan ti chuan United Kingdom hian EU tanga in nu do na tur hi kum sang ni som por khan an ram mi puita ngai dan an la ti chon mi puitam zokin European Union atanga UK in nuk dok se an do wang khan kum sang ni som ni khan EU atangin United Kingdom chu anin nuk dok felta kha UK laman soidan chun Brexit antini kha British a exit to ang anti na ang khan ta ti chon United Kingdom hian EU tanga anin nu do nu hian an ramin EU ram te nena bungro an in thon ton an in dor ton na chungchanga khan za som ni pakhatin khami bungruan thon chua khan an tlaniama tin EU ram te tanga bungruan lak lu za pasari na tlaniam boka chu wang chuan hemi UK European Union tanga ni nuk dok hi khami sum don na European Union ram te nena anin sum don ton na chuan an tuar view ni te po hian alanga chung te wang chuan ni mai theitun tuma hian UK le EU te hian in rem nan han siam thar le UK Prime Minister Keir Starmer chuan EU nena anin rem na thutlung an siam pui hi afak le UK than len zel da turte economy lama man so theina turan ni tia soilai chuan an tual chunga eptulam pangte chun na sataken an social ve thunga abikin Conservative Party hroi tu kemi bandanot I phechuanin UK thunei na chu Brussels ina chu sakle ta ne tia Brussels chu European Union headquarter omna Belgium ram kho pui kha ne chu wang chuan Brussels ram kho pui atangin UK thunei na chu sakkan ni le ta alo ti let ve le thunga ni amaro chu he anin be na chungchanga hi chon ro rel lai khan an duang khan kalpui lo thei lawa ti chuan UK le EU te hian London a tho ho na thuthlung siamin in to khom khami in mu khom kha an nei boka tuna hinan kalpui bu mopa UK Prime Minister Keir Starmer upon an ram parliament ta European Union tele UK tena in ram na thuthlung an siam thar chungchang hi asoi fiana te po vo in May ni som ni thole ni hian nei boka ni ti chona palina chuan Germany ram foreign minister John Wedepool chuan an ram sarkar chuan ram ven himna ti chaknan an ram GDP tanga za panga chu ram ven himna lama man turin an rem ti soya Germany ram chancellor Friedrich Merz appoint an ram sipai bundesu an ti te chu ai Germany ram sipai ho hian soidan India ram chon Indian army te kan te Germany ram chon bundesu an tia khatiang chi kha European Europe khomol puya sipai chakper ni tura buat sai du thu soya he Germany ram ho tu pa Friedrich Merz hian Europe khomol puya hian Germany sipai tan chakper in tamber tura ni ti kha adu dana ni ti lo sei ve poka ti chuan kum sang ni som ni pali khan Germany hian an ram GDP tanga za zela chuta pahni le point pakhat chu sipai te ti ma son nan an manga chuta an poisa sen so chu euro poisa tluk le dingon som ko velania hetia tuna an ram mina an ram GDP tanga sipai le ral thuam ti chakna ta na poisa mantur GDP tanga za zela panga an tipung don ni chuan Germany in kum khataral thom le sipai ta na aman tur chu euro poisa tluk le ding on za somruka akai phadona atam tham em ani ti chuan Germany hian sipairal do thei noi khat le sing riat le sang ni velan nei meka hetia ro man na thar an ram GDP za panga zel ral thom le sipai ti chakna ta na man ani chuan kum sang ni somthum pakhat thleng hian target an ne chuta chuan sipai noi ni le sang thumtal nei an tum dona tin atam lam hi noi ni le singli apo atling chho thei hial don niangai ani pokani chu wang chon Germany ram hianin sipai chakna teral thuam te hanti masona ti chakha antum emema he hi chan nia pakhat ta chu Russia le Ukraine boi wang te po hi ania chu ta chuan Russia in nasatakin Ukraine runa tin khalai ram rivela khan boina Europe ram rivela boina lo na sat tak le hein do na top le thi tak law hian Germany te mai ba ka European Union tel le UK te thlengin an ram sipai te le an ral thom te ti chakati ma son kha du nan na satak tu nai hen ron om chho truk truk mai ni chu tiang ang chu helai European ingani defense policy hi aron in thak chawa chu ta chuan Germany ram hianin sipai anti pun tur ba ka an ram ral thom nei te kha ti chang tluna a hlui to do te ti rala a thar thazo ka thak ten tuma chunga chon teng te in do thlo theina te long in do long te po ti tun laia thuam thata
na sat ka malakan tumani ti chuan European Union zinga hian France chau hi nuclear ral thum nei raman nia sipai noi ni le sang thum vel an nei meka chota chuan France Trump hian in kong sang in tuna an ho tu pa thar Emmanuel Macron khanin malak chho atum chho boka Ukraine le Russia an boitak renga hian khatiang ang khan European Union le Europe ram tamjok te hian in sipai lam le ral thum lama hian malak na an nei chho tan ta zela Poland point an ram GDP tanga za zela chuta point li za zela chuta pali le point som pani chural thum le sipai te ti chaknan an da to ni ti chuan Italy ram hi European Union zinga tel zinga hemi indo thothina nei thapol nia soin nia amaro chu leisipai kan tiang chi hi an nei thalo em thonga chu wang chuan an ram prime minister nu thloi mel thamo Giorgia Meloni khan an ram sipai te chu ti puna du thu so ani po hian a soidan chuan Europe khomol puya sipai chakper le thaper Italian kan nei turani ti te poron soi vele pokani UK United Kingdom point ral thum ti mason nan drone te artificial intelligence te laser system te lama chak taka malaka an ram ral thum nei te ti chang tluna nana sataka tho chho an tum poka hetiang ang hi European Union te le Europe ram khomol pui ram sang sarkar tena malak tum nan nei hi abul pui per chu Russia le Ukraine in do wang hi ani lo thei lo a chan po tun ma chun Europe te chu indo pui pan hi na nu lama te chuan indo le ti tak tak kha ma chona tlem to ta sum don na le economy ti ma so na than len tir tuma an be tak tak awang khan indo lian tham ma chon khan nei tam talu tuk lowa khovel indo lian tam zok chu US ya na ma chon ta anga ngai thei te pon ni wangin European Union te hi chon sipai tlem le ral thum thret khatin an pui leu chawa khang te ni wang khan an sipai te poi hi hei noi khat ti vel lek te alo ni ta ya tam hlei thei ta lo ni khang te wang khan an sipai ti punan ral thuam chakan ngai ti hi har tharna thleng mek ani chung te chu nia khovel hi khatiang anga ral thum le sipai lama in el na te than le na te an om chho le tak tak chon khovel rem na le mon na te hi ngai tu ni tur thui taka om chho tan dona achan chu kovel ram lian le ram hausa hotena ral thum le sipai thum that na lama man lak tak tak chun indo pui pathum na te po hi ala thleng le lowang ti te po a soi thei lo ni chung te po chu kan friend na ti zawa kan han soi tel me ni sela ti chuan khovela hianin ral thum lama sum hang nem beram chu US an nia a dot tu chu pahni na chu Russia nia pathum na chu China nia pali na chu India kan ram hi ni ve der me ni ti chuan pangana chu South Korea nia parok na chu United Kingdom ania khang ang khan India ram po khovela ral thum lama sum seng nem beram pali na alo ni ve ta chu hey European Union atil ram te kha a top 5 a khan lang phalo shrim ani chungong te chu an din hunan nia an ram ral thum le sipai ti chang tluna ti ma son ka chu an ma ka hian om lo thei lo ni na lai te po om ve ni ti chuan apanga na chun India ram lampang kan han lut tonga Aam Aadmi Party te kha Arvind Kejriwal Polten Thu Thar an don ne chuta chuan zirlai Pol Thar an nei don ta Aam Aadmi Party ho tu pa Arvind Kejriwal chuan me ni somni thole ni khan New Delhi an party Aam Aadmi Party chuan zirlai Pol Thar Association of Students for Alternative Politics alam toya ASAP an din thu apuanga he Pol engeni adin chho na tura malak na tur sang te po se chuta chuan India ram political party lian le hlundang te ang bakin Aam Aadmi Party chuan zirlai ten an zom thei tur zirlai Pol an nei ve ta ti na soya Kejriwal hian a sap ti alam toya Association of Students for Alternative Politics chuan India ram University le college strang ate zirlai ten zirna le politics thiang hlimte mi puite ham thatna public welfare an ti lamte an veya chung ang an veile an ngai tu na chuna sazoka an ti an telve theina turin an party chon zirlai Pol an siam ta niin asoya hei hian soi zaw hlekla Mizoram a chon kan hretam lutuk lawa hei congress poina zirlai Pol an nei chu NSUI ania tin BJP hian zirlai Pol lian deuh India ram hian ne chu ABVP lam toin an tia ti chuan hemi left politics kan ti Communist Party te ho po hian ngeni SFI ti te an ne ya khatiang khan India ram political party hlun le lian then khat thi chuan in a lian a hlun tlang pui ho chuan
politics a hian zirlai ten tel thine turin zirlai pol hi student wing an ti hi an nei de uzela chung chu Aam Aadmi Party po hian an hmalak na thar pera hian zirlai pol thar an nei ve ta mi heng ang te po hi chanchinthar langsar tak ania kan han thlir telani chu ti chuan a porukna chuan atop na per polo ni sela India chimlam state then kata tuna hian ro surna sa wangin nunphung a khailak na sa hlea a begin Bangalore khopui te tin Chennai khopui then khatte le India ram chimlam Kerala state then khata te po ro surna sa wangin nunphung a boy Andhra Pradesh le Telangana lama te po ro surna sa antong chomol mola hei India rama khot chin thlir tu le khatiang khot boruak sikle sa thlir tu department Indian Meteorological Department chuan in Karnataka le Kerala le Tamil Nadu te chu rosur na sa wanga chiat na te harsan te thleng thei renga ni wangin in ring turin hriat tirna a chhuat to nge nge Karnataka hian tuna hian he chanchin kan put sai lai hian rosur na sa kai hnoya wangin mi pangai nun nan chan to a tin Tamil Nadu po rosur na sa kai hnoya mi pathumin nun nan chan ton pokani tin Kerala po rosur na sa wangin harsan na tam tak thleng thei tura rin lok ania Kerala phei chu ni kum nge ni kum ma sami khan leimin na satak ka wangin rosur khatiang fur na salu to kan tur wang khan leimin khang chiat na rang rang ta kha thlenga chu wang chuan mitam takin nun nan chana har sat na in le lo chiate khatiang khan omma wangin tun tuma po hian Kerala po leimin te tong thei reng an nia tui lian te khatiang ang chia wang khan in ring turin hretir na an chho ve bokatin hei Mizoram po he chanchin kan but sai lai hian rote an sur ve bak bak poka ma ro chu kan lawan leya ro sur kan ti te po poi le thil thalo ebe mathen lawa kan thlai thar te le kan lui tui te na a that ta tura tan jok te po an ni ria India chimla mai ro chon chiat na thleng a om to zau zawa an khong e thlak khop mai ti te po kha kan han soi duwa ti chon kan video hi sei le lu tuk do na ti khan kan du tok mai nga chanchin thar sang sang te po han thlir kwal tu ro ma ama ro chu ya zong zong te kan thlir ve thei si lawati khan ni kan thlir thei chu tu na tan chuan kham bi zong kha han ni le ta sela ti chuan kan du tok don hai nga in lo comment te a hlu thina in comment te kan share vek thina kan don chang vek thin cheu ni ti kha min lo hriat sak le ula tin min lo like sakanga ala subscribe lo te po khan min lo subscribe ula hey YouTube pun ngai thlak khan subscribe ti me tur in lam mu chung chuan I khami kan YouTube video athupui politics le Thu Thar Thlirna episode ti tlar phei khami noi pheya inzia ka subscribe ti in phone atangte in TV atangte in computer atangte in la mu chung ka chon in la subscribe lo ti na ne ka channel hi chu wang chon a subscribe to tan chon subscribe ti me tur khom lo ani in me zo che khan subscribe ani to ta subscribe ti inzia adumma inzia ala om chung chon in la subscribe lo ti na ne chu wang chon subscribe dan thiam lo ma subscribe lan di lo nia in selem lo te pon in lo subscribe te ne turin kan han soi fian ni chu ti chuan a share te po min lo share dar sak lenga in lo share dar thin hi kan ta na hlu em em ni ti te po kha kan han soi non le ni ti chuan tu na tan chuan kan du tok le photang